ولی بینران دزگه خیرخوازی بارزانی هلبت اونجی دزانن اف دزگه که خیرخوازی قازانچ نویسته بردام لهوارا لقومیان و دچبتایبتی لروشاوه کردستان انجبیر نکین شر عفرینه لسرکانی دم خلیق در بو روشاوان گلی که پریشان بو سردم کرونا سردم جدا اف دزگه بتنی بو کو خدمت خلکی ویری کلی پاواران واچوی لدابین کنا پیدوین نوجداری پیدوین خوارنه پیدوین مروی بگویم جبلی هرمان کردستان دوره نفرمو بدهان کمپین آوران لهرمان کردستان پنابران بالامانه کس آلیکاریانه کپتنی اف دزگه سرپرشکوان دیگه خدمت گزاریان بو دابین دیگه بگومان ل ارتجن سس صباته بریادو سالان لباکوری کردستان عفرینه بتنی دزگه بو کو داخل عفرینه بوی به هوار خلکی وچوی نه ناوند کیان یا چاندی جیل عفرینه هيا ام بزان بین گلو است آلیکاریان چاوی حتی چند اف دزگه کاریا باندوریا ویل سر عفرینه به عفرینه دراوشه که تایبه ده اون دزان بريس رواج حاجي اندام دسيا اداري وبربسي دوسيا روش افايا كردستان وسوريا دقلمه لميرجا سوريا دقلمه كاك رواج دما تباش بهالبت يعني بردام هنجي جي مدشوبان كيب اواي كي ميداني دما هون داخل عفرين بونا وروشاوان چاو بويه وچوالي كاري كريه لم نا بحثي او سازيا كلتوري يا چاندي يا كو دزگي خير خازي بارزاني لعفرين وكري باندوريا لسر عفرين لسر خلق عفرين پیش خستنا عفرینه سپاس بو بداية بيروزبايي الخلق عفرينيت كم درباز بونا سالكي بسر وكرنا ناوندا بارزانيا روشنبيري و پرپیدانه و خوشبختانه ده ماوي سالكي دا گلک چالاكي پیشکش کرنه و خدمتکا باش کردی البواره روشنبيري و کلتوری و هر وسا پیشکشنه هاریکاریان بو قطابیان و مامستایان و گلک چین و تویجین کوملگا مل عفرینه طبيعي دورات تايبت بزمان كردي كو يكون لداخازين خلقي بيتفيا بلند كرنا مستوى زمان كردي بو مامستاين عفريني و هروها بو خلقي ديجي كو بيتفي بون و بردوان بوين وكو درابورت جي ديار بو چالاكين كلتوري بو هشتنا كلتوري رساني عفريني مجالك كار لسرفيكريال همي ناحية عفريني المابطال الشيء و لجندريسي لجلك جهندي الباسوتاي جروبين فولكلوري جروبين روشنبيري ما بال بشتياوانا كيرنكو او بشين كلتوري دفري ببارزن و كار لسر بكن و پرپي بدن و جلك چالاكين تايبت بزارو كان هاتين پیشکش کردن هم لناوند جهن تايبت هنا و لدروي ناوند جي خلين پیشهي بو گنجين ما اوين كو بخوازن كاركي بكن پیشهي كي فير ببن داكو بشين خدمت باجار خو بکن و بمینن لور بردوام جانا خو بدن و نکو قصدا دروی ولاتی بکن هر وسا گلک چالاکین دین تایبت هاتین پیشکش کردن بو لاوان بو اوین کو ودگرن عفرینه هم پیشکردن هاریکارین روزانه ین دی هم جی هاریکارین کو بشین کارکی بکن هلی کاک راش زانی عفرینه چه سریعاتیه دیموگرافیات تا گواردن خلکی در بدر دبه خو خلک عفرینه نه سیاسیه و عفرینینه كواتا اف بروجينوا تا چند هاندر بونه پالدر بونه كو خلق عفرينه جارا كدن لعفرينه وگرن جارا كدن جبو عفرينه وگرنه خوشبختانه نها سه پروژین مل ناوا عفرینه جیب جیت کرن یک جوانه ناوندا بارزانی یک پروژه نخوشخانه گروکه یک جی پروژه پالپشتیا خلق ودگرت عفرینه کو حیوانه هاریکارین دیگهینین وان مالباتن یکون نها ودگرن گله کیف خوش بون کو زیتری 300 مالباتان وگر یعنی ده سال 2023 پشتی در بازبون آمه لحیوا شبات تا دومایکا سال 300 مالبات وگر یابون او وگریان بردوامه افشار رو آلوزین کو ده هفته عبوری دا و هفت چند روژن چوی وسا چکردیه وگریان خلکی سز ببید و هر وسا ریو برنو اداره و شواز و تعامل کرنا دناوا عفرینه داکو شوازک تایبت هیا بابتک گلک تایبت جداهی جهندی وسا کردیه وگریان هندک جاراسز ببیتنو و ده هندک موقف و هندک چالاکی و برنامجی هدی خلق ودگره چون خلق عفرینه جداهی از بینم لتواهی جهندین کردستان خلق عفرینه گریدای آخا خویا دار زیتون خویا حوشا خویا مالا خویا
حەز دکات لەوەر نەشیت هەتا ئەو بشێت چەند زەختەشیت سەربی ئەو ناخوازی جهێ خۆ بەر بدەتن و دەربە بشت کەواتە بیرا منە دەماکۆوە بسە دەمە ئارتەژێ بگومان دەستگای خێرخوازیە بارزانانی هەنگی تە ئاوێکە مەدانی سەرپەرش کرد یەکەم دەستگا بوو یەکەم سازی بوو ئالیکاری داخلی عفرینیتکردن دەماکۆ خەلکی عفرینێ زانی کوێ دەستگای خێرخوازیە بارزانیە گەلێ بکەی بوون حتا سەرۆک بارزانیژی وی دەمی بێگومان تێلەفۆن کرد بوو دیگە لە خەلکی ئاخە بوو حتا دیگە سەرۆکی دەستگەی کوالیکاریە خەلکی عفرینێ بکەن کەواتە خەلکی عفرینێ بە هەموو پێک هاتن خۆ بەگەلو چاوە پێشوازی لەوان دەست پێشخەریە وە یەن مرۆڤیتکەن دیگەل نەهاژیدا خەلکی عفرینی gelek dilxۆشە gelek palpiştiye بۆ karên me bi rastî wekû berêjî me behs kirdê wekû jiyanevek bû bo wa carek dî ew şiyan henaseyek azad bidin piştî dîtina dezgehê barzanî ku niha bi azadî ofîsa xwe heye navenda rewşenbîrî heye û bi azadî kar diket li hemiciya ev bi wa bûye palpiştek û em hez dikin bi rastî li gelek mecalên dî kar bikein şol ser bikein bes yani maweyekî kêm renget û neşey xizmeta hemî xelkê Efrînê bikin çend cara jî me we gotiye behs kirdiye ku Efrîn cihekî mezin e û heft nahiyen pêk hatiye 306 gund zêtir li wa hene û gelek cihekî dûredest û bêxizmetguzarî hene renge em neşiyabîn xwe bigehînîn hemiya belê me bizav kiriye ku em bişeyn حتا امکانیات هەبیتن وێ هاریکاری بگەهینەوە و بڕاستی ئەو ژی بە پاڵپشتیاوانە دەمێ هەر تشتێک ئالۆزێک چێت بیل ناو عفرینێ هەمی تەلەفۆنامەتکەن و هون سەلامەتن و باشن ئەم نیشانەوێ هەندەیەک و دلێ وات گەلمەیە و ئەو دخوازن ئەم بەردەوام بنوێری و مەژی سۆزدایەوە کو ئەم حتا قەوەت و ئیمکانیاتت مە هەبی ئەم بەردەوام بنچاوە ئەم بەردەوامین لە حەلەبجە و دهۆک و سلێمانی و هەولێر و هەر جهەکی دیت عفرین جی بۆ مەفەرەخنین وەێ دەبێ پەیامەتە پەیامێکی دڵخۆشبی بۆ خەلکی عفرین ئەس بۆرم گۆداری بکەن کاکرەواچ gelek proje nû hene bû nimûne proje dezgehê xêrxwaziyê barzanî yê ezîzan ew zarokên bêsemiyan ku heta li deverên dinyên Iraqê jî hûn vî projeyê tê xidmet meriyetê de kewata tu dizanî jî li Efrînê dibe gelek zarokên bêsemiyan bê serperişt hebin feqîr û jar hebin kewata bu wana proje li wê heye gelo خۆشببختانە ئەف ساڵە ئەف پرۆژەیە me ڕاگەهاندن و dest pê kir di qonaqayekê 105 zarok navêwana daxîl bûye nava sîstemî da her heyvane harîkariyê diçît ser hejmara wan û çar heyv carekê em wan harîkariya bi wana neqdî pêşkêş dikin û ser wana dabeş dikin wek hewlêrê wek dihokê û zaxo soran û akirê Efrîn jî li vê projeyê sûdmend dibîtin yani em di çalakiyên xwe da vêca wextî planê datnên plana salê ya dezgehî Efrîn jî nav plana dezgehî daye behra xwe heye li her tiştekî ku em harîkariyê dabeş bikin yan her çalakekê bikin Efrîn jî wekû nivîsîngek haka dezgay hesa û behrawê jî têt hesab kirdin bu her kewata bernamê we kar û çalakirînê yê dibêje jî gelo her evenê te gotî yan dibe îzafeke bî tiştekê dijî hevî bi tekît projeyên dî me dê hebin înşaallah bi van nêzîka dihên jî bicîkirine babetên rewşenbîrî û kulturî giringiya zêtir dê pêhêdan palpiştî projeyekî mezin me heye palpiştîkirina dezgeh û senter û rêxira û grûpatê buarê rewşenbîrî û kulturî ku em bişên îmkaniyatekê bideyne wa berdewam bin û aktîvtir bin li nav Efrînê xweşbextane xelkê Efrînê heş huner û babetên rewşenbîrî û kulturî diketin yani li her gundekî li her nahiyekê grûpên kulturî yên hunerî yên wênekêşanê hene bi rastî xelkê Efrînê ez dibînim hemî wênekêşin hemî wêneyên ciwan suretên ciwan yani bi hemî hunera xwe ya wênekêşanê hemî qisman ve dikin jê dilxweşiyê ye bi rastî melbere palpiştiya zêtira wan bikin bi taybetî vê werzê hawînê bo qutabiyan jî û ji bilî wê jî palpiştiya qutabiyên ku diçin zankoyê da li nav Efrînê bo eعزازê diçin bo ev sala bihêtin berî ku dest bi xwendinê bêdkirinê palpiştiya diravî jî heye bo qutabiyên diçin camîeyê nav Efrînê da ku em dizanin du camîet nav Efrînê da heye li qênwa vekirîne û zêtirî 305 qutabiyan tê da dewamê dikin Belê xwe Efrîn bi navê xwe dibe bajarekê can bi Efrîna rengîn êdî birêz Rewaç Hacî endamê desteya îdariya dezgehê xêrxwaziyê barzanî û di nava dezgehê de berpirsê
دوسیا روشاوای کردستان و سوریه لمرگ سوری دیل مب گل اسپاس